Vandla ra Democratic Alliance var ANC yi fanele ku herisa load shedding hi xihatla. Machudeni va tsandzeka ku tsarisa eCollege yale ePolokwane. Vahehliwa mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 ni le ka channel ya mahungu ya SABC ya DTT. Riperile. Vandla ra Democratic Alliance ri hlamaye nkondletela maAfrika-Dzonga ku susa vandla ra ANC eka mfumo. Magidigidi wa vaseketeri va DA va machi va tihofisinkulu ta ANC eLittle House eJoni ku ya kombisa ku vilela hi mhaka ya nkayivelo wa gezi ra ka Eskom. Va ri ANC va honise switsundzuxo swo hlaya swa ku aka switichi swa gezi eka malembe ndzhaku ku kala tiko ri tikuma ri ri munyameni namuntlha. Va vilerisiwa hi mhaka ya gezi. Vandla ro kaneta TA va kongomisa nyimpi ya vona etihofisinkulu ta vandla leri fumaka ANC. A ku ri muhlovo wa wasi eswitarateni swa Joni. Murhangeri wa DA u ri swiphiqo xa gezi xi vangiwa hi ANC naswona xi khumba vutomi bya maAfrika-Dzonga. That's why we're not wasting our time at the Union buildings or Megawatt Park. We're coming right to the source. And let me tell those pearl clutchers and the squeamish people who are wondering why we're all here today, Democrats, that you only need to look at this house behind us. That is ground zero of the crisis in South Africa. That is ground zero of the corruption crisis in South Africa. That is ground. Endzhaku ku sola vandla u vuye ehenhleni ka President Cyril Ramaphosa. That spineless man who sits in that house there, who a week ago told us, my hands are tied, I can't do anything. There's only one place his hands should be tied, and that's behind his back. ANC veri leswi endlaka hi DA ku va vontswaka ntsena. Veri xana yini lexi endlaka va ta etihofisini ta ANC ku nga ri ta Eskom. Vandla leri fumaka ri ale ku teka papila ra swivilelo kusuka eka DA. How do you march to a political party to take a memorandum on electricity? Le bona power station mo Little House. Auna kusili mo. There is no power station here. So they are provocative, opportunistic, and effectively grandstanding. Kambe DA veri va lava ku tsumula timitsu leti vangaka xiphiqo. Are you going to the Little House? Why don't you march to Eskom, to Megawatt Park? Why don't you march to NERSA? And my answer is simple. When you have a problem, you go to the root cause of the problem and you address it at the root cause of the problem. Nomte wa mhlawuli wa ligi ya vantshwa ANC u ri xin'wana xa leswi DA va lavaka ku swi fikelela hi ku avanyisa ANC hi le xikarhi mayelana na goza leri vandla ri lavaka ku ri teka loko swi ta eka timhaka ta gezi. What we have seen in the recent weeks is an attack on our national chairperson, comrades, by the very racist DA and very racist media, the liberals, comrades, who've decided that they want to redirect attention from the Minister of Public Enterprises to the Minister of Minerals. They are, comrades, trying to divide the ANC-led government based on their factional and economic interest, which is the renewables energy lobby, comrades. DA Western Cape na vona a va ri eswitarateni laha a va kombisa ku vilela eka mhaka leyi fanaka. Swatetano vandla ra ligi ya vantshwa ANC veri na vona va ni makungu yo macha va ya etihofisini ta Eskom. Vachuchisi va tshemba leswaku va na byona vumbhoni byo tiya ehenhla ka vahehliwa mayelana na vukungundzwana bya thendara ya 280 million rand. Vahehliwa va katsa na khale ka holobye wa vurimi eFree State Mosebenzi Zwane. Zwane u va ku a khumbeka eka thendara ya ntswamba leyi nga hela empfhukeni endzhaku ko nyikiwa khampani ya ka Gupta. Muhehliwa a ri ekhoto nkulu ku hehliwa leswaku ndzawulo ya vurimi eFree State yi hakele kwalomu ka 280 wa mamiliyoni ya tirandi ka khampani ya ka Gupta Estina hi 2012. Mali leyi a ku ri yo simeka project ya purasi ra masi no humelerisa mapurasi ya vantima eFree. Khale ka varhangeri va swa vurimi eFree State Peter TVET na Sipati Dlamini na vona ve le khotsweni. Van'wana lava nga ekhotsweni i murhangeri wa Estina Kamal Fasram, khale ka mutirhi wa Sahara Ugeshni Gavenda na khale ka murhangeri wa Island Side Ronika Ragafan. I think this is the correct decision.
that I should be given a chance to come and say what I know about this matter, and I maintain it's the correct decision for the matter to be brought to court without me being judged unfairly when people do not know facts. Milandzu leyi langutaneke na Estina yi herisiwile hikuva khampani liya yi pfariwile, kambe varhangeri va khampani Kamal Frasram na Ogeshni Naidu a va ntshunxiwanga. The Estina was a front company used by Gupta family members and its associates. At the time of the appointment, it had no expertise, no experience in agriculture and farming. Khoto yi ri mpfumelelano exikarhi ka Estina na mfumo a ku ri ku ndzawulo ya vurimi eFree State yi hoxa xandla hi ku humesa 342 wa mamiliyoni ya tirhandi ku katsa VAT ku ringana malembe ya 3. Kambe Estina yi amukele 208 wa mamiliyoni ya tirhandi kusukela exikarhi ka Mawuwani 2012 na Dzivamisoko 2014. Ku tlhela ku hehliwa leswaku a ku landzeleriwangi milawu ya tithendara. As the NPA, we've done all we possibly can in the 280 million matter for it to be re-enrolled, and we are pleased with what we've done thus far. Vahehliwa va languteriwe ku hlamula swivutiso ku nga se fika ti 27 ta Nyenyenyani. Va ta tlhela va langutana na milandzu yo pfumala ntiyiso. Nandzu wu hundziseriwe eka ti 27 Dzivamisoko. The pre-trial conference is postponed to 21 April 2023. The accused persons shall respond in writing to the Section 212B notice on or before 27 February 2023, and 3. Project le ya timiliyoni yi nyikeriwe eka vinyi va yona lava ringaneleke 75 N'waxemu endzhaku ko nghenelela ka musirheleri wa vaaki. Machudeni vo tala a va swi kota ku tsarisa ekholeji ya eCapricon TVET ePolokwane. Swiphiqo i ku va yimele mbuyelo wa lembe leri nga hela. Machudeni van'wana lava ha sungulaka ku dyondza ekholeji liya lembe leri va hela mbilu hi ku fola nkarhi wo leha. Machudeni va le ku kayakayeni va lava ku titsarisa eka xikolo lexi. About the registration, we are struggling, but then at the end they do help us, but then they are slow. Some of the learners with pending results are not helping them as they should. It's very bad. Hey, we used to come here, wake up at 2 a.m., not 2 a.m., at 2 p.m. early in the morning, and then after that they are telling us that you only want people who pass all subjects. Vorhangeri bya college ya eCapricon TVET va vula leswaku va karhi ku tirha hi matimba ku ololoxa swiphiqo leswi nga kona. For the pending subjects, we normally get directive from the department, like the one that we are having of ETT, that is Electrical Trade Theory and 3, is the subject that was outstanding for the entire country. So, but the department issued a directive on how to handle that one. So students will be sitting for examination on the 6th of February, and we will be expecting to get the results in 10 days. Swiphiqo swi nyanyisiwa hi ku famba ka gezi. Hi hala tlhelo holobye wa tidyondzo ta le henhla Dr. Blade Nzimande u vulavule na rixaka hi mayelana hi laha ndzawulo yakwe yi nga lulamaka kona. Nzimande u ri ka ha fanele ku endliwa swo tala ku koka rinoko ra machudeni etikholichi. Thus bringing the total planned TVET enrollment for the academic year 2023 to 556,450. An important number, but we must admit, still far less than the need we have. Holobye u tlhela a tsundzuxa vaaki ku tivonela eka tikholichi leti nga tsarisiwangiki na ndzawulo. Swiphiqo swa ku vaakatiko va nga kumi mapasi na ti-passport swi va onhela vutomi exifundzeninkulu xa Limpopo. Machudeni lava nga pasa matric va tsandzeka ku ya tiyunivhesithi na le tikholichi hi ku a va na wona mapasi. Mutirhikulori u vika leswaku mapasi man'wana ya lahlekele ku swigevenga swi tlhakisa lori leyi a yi rhwale no tleketla mapasi ya yisiwa etihofisi ta ndzawulo ya xikaya lembe leri nga hela hi N'wendzamhala. Pimani Baloyi u swerile naswona u helerile hi ntshembo. Tiselani Baloyi u tsandzeka ku fikelela ku navela kakwe ka ku dyondzela ku va mudyondzisi tanihi leswi a pfumalaka pasi. U ri leswi swi tano hambileswi a nga endla xikombelo xo kuma pasi ko hlaya. Ri ze ri hela lembe ngiza ni kuma na ID mara ni improving timagisi ena ku na la ni nga ta ya kona.
aim ya mina ya ku ni va ni dyondza xikolo I ku lava ku antswisa situation ya ka hina. A ni lava ku ya endla course ya teaching eUniven. Kasi muntshwa un'wana na yena Hlawutelo Chabalala wa le mugangeni wa ka Nkuri na yena u vula leswaku u na malembe ya 3 xitifiketi xakwe xa ka matriki xi lo tshama kaya hikokwalaho ka ku va a ri hava pasi. A ni ri na ku navela ku ri ni nga kota ku ya mahlweni na xikolo ni ya dyondza teaching mara a ni koti ku apply helo because a ni na pasi. And then na loko ko tshuka ku hume mintirho ku nga ri swa xikolo a ni nge koti ku apply mhaka a ni na pasi. And then swi salerisa ndzhaku because malembe mi le ku fambeni a ni le ku endleni ka nchumu. Hi hala tlhelo Shongwe yena u le kusuhi no lahlekeriwa hi ntirho wakwe. Leswi endzhaka loko hofisi ya xikaya ya le Giyani yi n'wi tivise leswaku passport yakwe yi yiviwile loko ku phangiwa eka movha yo fambisa nhundzu. Passport a ni le ku yi kumeni na sweswiwani and se swi ni affecta na le ka ntirho. A na ha koti ku tirha because a na passport. Ndzawulo ya xikaya yi tshembisa leswaku swiphiqo leswi havunharhu swi ta ololoxiwa ku nga ri khale. Hi busy na yona va head office va tshembise ku ri va ta yi resolve ku nga helangi nkarhi wa ku leha. Mara xikukumba ku endlela ku ri vanhu lava before swikolo swi pfala tiyunivhesithi swi pfala na vona va kota ku kuma nkarhi wa ku register vafana van'wana. A swi ve rivaleni loko ku ri swiphiqo leswi hi kanene swi ta ololoxiwa ka ha ri na nkarhi wa leswaku vantshwa lavambirhi va kota ku titsarisela ku ya etiyunivhesithi. Epimanbalo wa Mahungu ya SABC ePolokwane. Mune wa tin'wana timbhoni va nyike vumbhoni eka Ntengo wa nuna loyi a hehliwaka hi ku dletela vavasati ekhoto le henhla ePolokwane. Themba Dube u karhi ku tenga milandzu yo tlhakisa ku pfinya no dlaya nkombo wa vavasati tindhawini ta le Polokwane hi lembe ra 2021. Ntengo wu yimisiwe nyana ku fikela namuntlha leswaku un'wana wa timbhoni a kumeriwa toroki. Nna o nyakile tšhelete ka Labone ka ra ke na yona wa tla ka Saturday a nyaka tšhelete ka mo romela yona tšhelete eo e rile he sna ke mo romela tšhelete eo ka mo founela ka re lebelela phone e rile ge a tshwara phone a re a makala tšhelete e tsene ka nnete na se a we gore ke tla e tsentše. Mfumo wu tlhele wu paluxa vumbhoni laha va nga humesa xiambalo xa un'wana wa lava nga dlawa. Xiambalo lexi xi vuriwa ku va xi kumeka eka Vadube endzhaku ka loko a khomiwile. Jakete la ke tsebile ka lebaka la gore jakete la mo ziping ya yona e be e somilwe ka garane e black. Re kgone go tseba ka yona gore re somile ba re ke oma body oma ka garane e black. Maqweta ya Dube va bakanyela etlhelo swihehlo va ri munhu a nga koxa mali ya ndziho ku nga va ku ri mani kumbe mani. Va tlhele va vula leswaku xiambalo xi nga va xi vekiwile hi vanhu leswaku Dube a tikomba a ri ni nandzu. Ntengo wu ta ya emahlweni. Malangute mahungu ya SABC tindhawu to hlaya eka masipala wa Nelson Mandela Bay ti na swiphiqo swa ku khuluka ka Soreji. Un'wana muaki wa ndhawu liya u akeriwa yindlu ya RDP goji laha goji ra Soreji ri nga kona. U ri i khale a kombela ku pfuniwa hi masipala kambe ko fana na kwala. Bulelwa Kakalaka u sungule ku tshama eka yindlu leyi 20 wa malembe lama nga hundza kambe ntsako wakwe wu ve wa xinkarhana loko a lemuka hi ta xiyimo xakwe. Loko Soreji buluka yi khulukela endlwini ni le jarateni yakwe. Kakalaka u ri masipala wu nyike mepe lowu kombaka leswaku yindlu yakwe a yi nga fanelanga ku akiwa laha ku hundzaka nkululo. This hurts very much because I'm asthmatic and have arthritis. I had to relocate my 12-year-old child because it's hard to breathe in a house smelling like sewer. Kakalaka a yena a ri yexe muaka ndhawu laha loyi a nga na xiphiqo xa ku pfuta ka Soreji. When the sewage water overflows, it's hard to go outside of your yard. A week passed trying to get help making phone calls. We lived with fishes inside and outside our homes. Masipalankulu wa Nelson Mandela Bay wori swiphiqo swa Soreji swi tolovelekile laha. With the water crisis, we've rerouted our personnel and our money to water to alleviate the drought.
So sanitation unfortunately has suffered, and now we have a major crisis with sanitation across the bay, and we are busy with plans at the moment, don't have contracts to fix sewer lines that has collapsed. Magoji ya nkululo etindlwini I ku onhiwa ka timfanelo ta vanhu leswi nga toloveleka laha, kambe vativi va ri loko swi ta eka tiyindlu ta ti-RDP mfumo hi wona wu faneleke ku byarha vutihlamuleri. The infrastructure, the storage and so on, also built by the state. So it means there is poor communication between those that built the infrastructure and those that decided where the houses should be. Kasi alang tinisok timaketa tiparase kuyi namuntlha eka JSE. Randi yi vevukile ku pimanisa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara I 17.19 cent, pondo I 21.15 cent, euro 18.71 cent, pula ya Botswana I 1.34 cent. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku I $1,929 a ounce, platinum I $1,034 a ounce, oil mbisi $86.39 hi mphongolo. Eka mavonelo namuntlha hi lava ku twa kusuka eka wena loko swi fanerile ku DA va mache va eLimpopo House ku nga ri ka Eskom kumbe Union Buildings ke ai tweni. Mina mavonele a ni ta ku loko a ku ri hi ku swi ta fika swi tsala mahandzu a hi ta swi bela mavoko, mara ni swi tiva kahle ku ko va leswiya swo onha nkarhi ku fana na nkarhi lowu ya a ku lava ku susiwa president Ramaphosa. A ku zangi ku va leswaku va tlanga hi mihleketo ya hina, so na sweswi hambi voya ko hikokwalaho ka hina ku fanele ku yiwa Limpopo House a va ku tivi ka Eskom. Why ku nga yiwi ka Eskom ku ya kombisiwa ko ku vilela? Mina ni vona swi fanerile ku va DA ya kombisa ku vilela eLimpopo House hi ku varhangeri lavakulu va ka Eskom I vanhu lava va nga deployiwa hi vandla leri fumaka ra ANC. Mina ni kota ku twisisa ku why DA va organize march wa machele Limpopo House ku eLimpopo House a ku na varhangeri va Eskom la varhangeri va Eskom va le tofisini ta Eskom va ku tiva lava nga kona ko va ku lava mahlo ku ha swin'wana va swi yelaka la Limpopo House. Haxi va SABC vandla ra DA leswi ri nga ku swi endleni ko va timhaka ta ku ti endlela vito laha va fana va tsutsumela kona va ku tiva laha va fanekele va yisa xivilelo swa vona kona. A Limpopo House a yi le Eskom ni vurisa leswi mhaka ku laha va fanekele va ya kona va ku tiva ku nga a megawatt laha timhaka ti sukela kona. Mana thonsi ta hisela matshele endzhaku mavhengele. Vito ra mina I Mosebenzi Zwane.